teƒe ya gbakple yiwo katã le xexea me godoo. Míele bia o aƒetɔ bena esi míanɔ se wo nya ye míanɔ se wo nugbedodowo anɔ se akasi wo ŋusẽ ŋutia míedo gbe ɖa bena nukunu nava me le agbe sia gbe me eye be dɔyɔyɔ ƒe nukunu, xɔxɔ ƒe nukunu, gaɖeɖe ƒe nukunu kpakple amlima ƒe vovokpɔkpɔ le agbe sia gbe me le fia sia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖo kpe wo nya dzi le agbe sia gbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Mawu ne yra wo kaka, Mawu ne yra wo le aƒea me. Fia sia míegava zi ɖeka ke bena mía aɖe amlima ƒe vovokpɔkpɔa ƒe ego bubu ƒe mɔnu ɖe agasɔ fia. Fia sia míele nu ƒom tso efe alo efe yi ke de blibo yewo hena míaƒe vovokpɔkpɔ. Vovokpɔkpɔ le míaƒe agbea ƒe go ɖe sia ɖe me. Vovokpɔkpɔ yi ke de blibo, vovokpɔkpɔ yi ke trɔ ɖo mi va kpe. Kristo míaƒe aƒetɔ, Kristo ɖela, Kristo dɔyɔla, Kristo ame yi ɖena game, Kristo ame yi ke ɖena me. Eva xixe sia me eye eva bena yaxe fea ɖe míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta. Míaƒe gaɖeɖe ƒe fea Yesu xe eye míaƒe xɔxɔ ƒe fea Yesu xe eye wogblɔ na mi le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tagbã, Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tagbã kpukpui 8 abe ale si nye bena womenye enu gbegble yiwo sɔ xɔ mi ple sika kpakple klosalo yiwo sɔ ɖe mi tso míaxlẽ elabena egblɔ eye ne menye tɔgbuiwo alo tɔgbuitɔgbuiwo kaka sɔ yi ɖe Adam dzi menye be woawoe xe fea ɖe mi o. Elabena wo katã le xixea me woge dze babla me eye teteɖeanyi va wo dzi eye dɔléle va wo dzi. Esi wowɔ wo la, nu vɔ̃ menɔ anyi o eye dɔléle menɔ anyi o. Nu vɔ̃ menɔ anyi o ta vevesese menɔ anyi o. Nu vɔ̃ menɔ anyi o ta Satana ƒe fuwɔame menɔ anyi o. Nu vɔ̃ eyi ke nu vɔ̃ ge ɖe mea, nu vɔ̃ edɔ eƒe metsonuwo katã sɔ va eye azɔ míele nu vɔ̃ ƒe babla me, míele dɔléle ƒe babla me eye míele Satana ƒe ka me. Eye ne míate ŋu akpɔ ɖeɖea, míehiã be ame aɖe nava, ame ma nava eye wòaxe fea, míaƒe nu vɔ̃, míaƒe fɔbubu ƒe fea ye wòaxe eye exe fe blibo eye wòtsɔ enu yiwo katã dze be wòana, enu yiwo katã yi ke Mawu Fofo Dziƒoʋĩtɔa le kpɔ mɔ na etsɔ wo katã sɔ de asi eye Yesu Kristo exe fe yi ke de blibo na míaƒe vovokpɔkpɔ blibo bena navo tso nu vɔ̃ si me, navo tso dɔléle si me, navo tso Satana si me, navo tso fɔbubu me, navo tso kɔgbegble ɖo me, navo tso nu vɔ̃ ƒe metsonuwo katã me. Mina míakpɔ kpukpui 9 ke boŋ kple Kristo ƒe ʋu xɔasi la abe alevi si nu mokaka kple kpɔtsotso mele o la ƒe ʋu ene. Abe ale ke megblɔa, fia sia míele kpɔ efe yi ke de bliboa ƒe xexe, efe yi ke de bliboa yi ke woxe bena míaƒe vovokpɔkpɔ blibo, efe yi ke woxe bena wo vovokpɔkpɔa na de blibo, xɔe na ɖokuiwo nenema, xɔe na ɖokuiwo bena ɖe efe yi ke de blibo ye woxe le tanye, woxe ɖe nye vovokpɔkpɔ blibo ta le gblɔe fifia, naɖeke maxe mɔ na wo vovokpɔkpɔa fia sia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ne kpɔ vovo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Enu tɔ̃ ye míakpɔ kafi ne míado gbe ɖa, enu gbãtɔa ye nye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe fe gã la yi ke tso
fuwame ekpojo xoxoto ame vɔɖi ƒe ŋusẽa ƒe efe le Adam ƒe eyi eye ne miekpɔ xixia katã me le dukɔ sia dukɔ me le dzidzime sia dzidzimea mienɔ fukpekpe me le kpodzo ma me vɔ fiesi ya wo vovokpɔkpɔ va ɖo efe gã ɖeɖekpɔkpɔ ƒe fe gã yi ke woxe ɖe mi tso kpodzo la me eye evelia dzimetɔtrɔ esime ye Mawu ɖe fia mi bena mieda vo le eŋti ɖeko ele abe ame yi ke ƒe nya ne lɔ̃na gbɔ ne lɔ̃na mea ya miatsa lɔ̃na nyawo gbɔ eye ame ma ye nye dzɔsoƒe le na nu geɖe le agbo me eye nu nyuie yiwo katã le agbo mea ye nana o eye kpata ne kpɔ ye ƒe ŋkumea eye lebe me xɔ se be me ka ɖi dzi be naɖe me ye dzi nyuie ɖo le da vo le dzinye eye ka ekatsatsa ɖeka wɔ ƒe katsotsa ne tsoe eye ne ma ɖokuiwo ɖa tso gbɔnye eye enu yi ke ne wɔa ele abe egble ɖe ewɔ ege ɖe dzinye me eye ehe vevesese va ehe nukpe va ehe blanulele va eye edzinye le se veve eye le blanulele ma me le yeƒe lɔlɔ̃ me ye ne yi ɖe klo dzi eye ne trɔ le dziwo me eye ne gblɔ be o tɔnye medzɔ o bena mede abi edzi yi ke lɔ̃na nyanye gbɔa edzi lɔlɔ̃tɔ ƒe dzi ma yi ke le mo miase dzimetɔtrɔ gɔme ne le ɖuye le trɔ dzimea menyi be dzimetɔtrɔ mɔ ɖe ne le enu kom bena dzimetɔtrɔ ma me dzimetɔtrɔ mɔ ɖe ewoe sɔ abi sɔ de Mawu nusɔ katã to aƒe dzi ŋuti eye Mawu le gblɔ na be kpɔ nu yi ne wɔ ɖa eye dziƒo tsi blanui me eye dziƒo le nublanui me eye aƒetɔ Yesu Kristo tsi blanui me eye dɔlawo de tago eye wowɔ tagɔdɔ elabena ka ne dzagɔ le Mawu dzi eye ne de abi Mawu ƒe lɔlɔ̃ ƒe dzia ŋuti eye nati blanui me eye Mawu vɔvɔ̃ ƒe blanulele na va dziwo me eye lɔlɔ̃ ma na ge ɖe mo bena natrɔ ɖe Mawu ŋuti bena Mawu natsɔe ake o eye enu etɔ̃lia ye nye emɔ yi ke dzi Mawu akplɔ wo to bena ɖe natrɔ akpɔ lãmesẽ to xɔse yi dɔwɔtɔ mee Mawu ŋutɔ akplɔ wo eye wòagblɔ bena ɖe melɔ̃ nyawo gbɔ eye ebe medɔ vinye akego Yesu Kristo ɖo ɖa be wòaxe fia le tawò eye wòaku le tawò bena wòatrɔ he wo agbɔ va kadodo me gbakple Mawu nusẽwo katã tɔ mɔ yi ke wota ye wòakplɔ wo bena natrɔ akpɔ lãmesẽ to xɔse dɔwɔtɔ me enu gbãtɔa ye nye fe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe fe gãtɔ yi ke woxe ɖe mi tso kpodzo la me mina ne miakpɔ Salomo ƒe agbalẽ tabla 9:90 efia ɖeke meli o efia gã ɖeke meli o amegbetɔ aɖeke meli o sɔlemeɖola ɖeke meli o eye eha ƒe tatɔ ɖeke meli ame siwo le dzi ɖom ɖe woƒe nuwo nu eye wotsɔ woƒe kesinɔnu gbogboawo le adegbe ƒomii ame aɖeke matem axɔ nɔvia akpɔ o ame aɖeke matem axɔ nɔvia akpɔ o ame aɖeke matem axe fia o eye le esia ŋutia Mawu kpɔ dziƒoa katã dɔla ɖeke mesɔgbo Gabriela dɔla bubu aɖeke meli o eye dɔla ɖeke mele dziƒo atem axe fia o eye le anyigba dzia ame aɖeke Adam yi ke nye nu vɔ̃ la gbãtɔ Hawa Adam kple Hawa womatem axe fia o
Abel, Enoch, Ameyo kata no agbea, wo dometore ke matem ahefia o, Amerika honko, mebe Amerika peko, Marupe tenuvia de kapeko, le dipo apeto Yesu Christo, enumancha apeto Yesu Christo va, ela bena amiadeke matem ahefia, be wea na kpofofo, bo jokoko ma, Nemi ekpokpukpu enyilia eglobena ebe ameadeke matem ahonovia akpo o eye matem ahe etafe na mau o ela bena wope agbe peple ho asinto eye adokpo etegbe azon mau ekpomi le alepe non vevesese pe kpojuame eye kpojoma yepe jokoholi vovovo eye hasoso leme eye Egypte to pe kpojoli eye Babylonia to pe kpojo cha eli eye enuo kata nojim eye nemye kpojo ame ha ye jokohoa do pe vovovo li eye le Nebukadnezar pe eyiya ele gbobe mele jibena moatro do kpojo adeji jigbozi andre eye ale na segome bena nebe mi le nu pom cho kpojo nchia kpojoa johohoa eledeji eye anyigbaji pe kpojoli eye mavo pe kpojo hali eye ejo yikemeti na gbede o eye ame adeke matem adenovia le kpojo mavo mame o gake Amerika pekwe atim awe Amerika yenye apeto Yesu Christo Yesu ikeku ike koye popure anyi ike hefea de tawo na wo dede popo Yesu hefea na wo hoho eya nuchi eyi sime ne eyi yiva bene kpo monu popo swasi obena tem akpo dede monu popo aswasi obena na dogo le anyigbaji pe kpojo ame na dogo le kpojo mavo ame kpojo mavo na tem adole me eyi ke monu popo maswasi obena puju adole me a na dogle agbo apeto nyeji nyesusu nyeluwo wokata onye towo ela bena meji bena makpo dede meva menyi bele nye dowo nchi o wodo matem ahefia o enu yo ne wo yo nye soleme pe subo pe nu matem ahefia o vo meva le apeto Yesu Christo Yesu yikenye wo tenuvila yike deblibo eku le atiso ganuchi eye ne gbobe le kafi ne mayide kafi ne wayide jipwa egbobe ewenuvo eye esi ewenuvota fiesia adeo fiesia atukao adeole bojo hohoma adole mele Yesu penkome bena mia asegome bena esia elecho mawu pe nyalame Mose pe agbale atonlia tane mawu ekplo odogo le bojo lame apetua ekplo odogo ekplo odoe le ke Yehowa de miaocho angoda pome le Egypte bena nyanye eya ntoto anyi alevia o alevia eye alevima enye Yesu Christo pe jesi ebe kpo mawu pe alevia ne me kpo voila matomianti ai alevia pe hu alevia pe hu menyi be sika kple klosa loyolo menyi be amegbeto pe agbagba jeje yolo menyi be na wonto na jagbagba ona de keyo gake alevia pe hu de ka honko ye kplo dogo cho angoda kpolame le Egypte nyigbaji bena mianye eya ntope juko abe alesi wozu egbesiao ene abe alesi wozu egbesiao ene ne dogo le kpojo koko tomame eye nenye apetola toa maga no kluvi nyenye meke ole Yesu penkome mina makpo Yeremia
Yeremia ta wireke kpukpui enelia. Yeremia ta wireke kpukpui enelia. Nyasio me de asina mia popo le gbesigbe. Me kplowo tso Egypte nyigbaji tso gakpo me. Tso gakpo me. Blobena ne miase nyegbe. Me kplowo tso gakpo me. Gakpo me. Egypte a enye dukɔ gbedegbetɔre eye esi wonye dukɔ gbedegbetɔre ma enye kpɔdzo gbedegbetɔre yike me ye fuwame ye ole fu kpem le teƒe ma eye ema ya enye anyigbaji ƒe fukpekpe koe ma enye anyigbaji ƒe fukpekpe koe ma eye amegbetɔ sia amegbetɔ ŋutsu sia ŋutsu nyɔnu sia nyɔnua dzo mavɔ enɔ te kpɔ nuvɔ lɔ katã eye ema ya la na kpe fu le luʋɔ me na kpe fu le ŋutilã me eye ame yiwo ava ɖo teƒe ma ebe mele kpe fu le dzo ƒe aɖe asi me ebe mele kpe fu le edzo si asi me mele kpe fu le mavɔ ƒe fukpekpe ya me mele kpe fu le edzo mavɔ ƒe fukpekpe ele va dzi eye woƒe fuwamea ƒe dzudzoa ele de dzi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me eye gbɔɖe me meli na wo nukeke kple zã ame sia me yi ke atem adogo le me eye wòakpɔ ɖeɖe eye wòaxɔ ne egbea eye anuti le wò luʋɔ ta ɖe ele nɔ be na dogo le anyigba dzi ƒe kpodzoa me fifi eye be na gbenu ɖa le mavɔ ƒe kpodzoa gbɔ bena mava yi ɖe dzo mavɔ me o mava yi ɖe tohehe mavɔ me o ame yiwo ku tsi nu vɔ me ame yiwo nɔ woƒe agbe eye wo gbe fe yi ke Yesu xe le wo ta eye wo gbe nu le Yesu Kristo gbɔ aƒetɔa egblɔ bena me de se na mia fofowo nya siawo me de asi na mia fofowo le gbe si gbe me kplɔ wo tso Egypte nyigba dzi tso gakpo me gblɔ bena ne miese nye gbe yenye eƒe gbe nye nyakɔ enye be trɔ le dziwo me bena nu vɔ ma nye mɔ aɖewo o nu ke nye yeƒe nya yi ke gblɔm wole ebe trɔ le dzi me ale bena nasi adogo le anyigba dzi ƒe kpodzo la me ale be nakpɔ ɖeɖe ale be woaxɔ na wo woaɖe wo ɖa le mavɔ ƒe kpodzo la me be miase nye gbe eye miawɔ abe ale si mede se na mi ene la ekema mianye nye dukɔ eye manye miaƒe Mawu ele dziƒo ne le kpɔ ɖeɖe eye ne xɔ efe yi ke Yesu xe le mia ta xe ɖe mi tso kpodzo xoxo ma me eye azɔ nazu Mawuvi ŋutsu Mawuvi nyɔnu eye nanɔ agbe kple Mawu tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me le dziƒo ne gbe efea ne le gbe dɔma yi ke Kristo wɔ ne le gbe Yesu Kristo ne le gbe ɖela ne le gbe mɔnukpɔkpɔ yi ke sɔ asiwo bena woakɔkɔ wo do ye le me bena woatsɔ nu vɔ̃ ake ne le gbe nu ɖa le egbɔa na yi ɖe go keme dzi sɔ yi ɖe mavɔ me eye ema enye dzo mavɔ enye kpodzo yi ke le bibim mavɔ me eye ne ame aɖe ge dze teƒe ma magatem adogo matem ava ge dze dzoa me vɔ agblɔ be o mewɔ vodada fifia matrɔ adogo Yesu Kristo xe fe le tanye eye matrɔ megali o ame aɖe gblɔ nam mawunyagblɔla aɖe gblɔ nam mawunyagbeƒãɖela aɖe gblɔ nam bena azɔ me sɔ gbe le zo mavɔ mea meli o elabena edzɔ vɔ ne ame ku zi ɖeka koa ebe ewu enu evɔ amea ku koa eye wo gbe ɖeɖekpɔkpɔ kafi ku ele gbe ɖeɖekpɔkpɔ kakaka va yi kua evɔ wotre nu gbidzigbidzi eye mɔnukpɔkpɔ yiwo katã sɔ asiwo bena nakpɔ ɖeɖea egbe ye eye natem akpɔ aƒetɔa elabena eɖe ɖokui ɖe fia wo eye natrɔ le nu vɔ̃wo yome eye natrɔ le nu
nu badabada wo me eye na va apeto Yesu gbo eye wa cho nu fon wo ke o a cho ke gede minami akpo Yesaya ta blanevo enyi pipu ewolia Yesaya ta blanevo nyi pipu ewolia ebe kpoda me kpoda me lolo ke menye abe klosalo ene o eye me do kpo le hia me pe angoda kpo me wo asindo wo matem ade wo lubo eya nti Yesu globe na vide ke wa nye na megbeto be kika kata na nye eto be na de gayo kata le kika me gayo kata le gajra dopo kata wa nye tore matem ade wo lubo matem ana ovovo popo nenyi be ne kpo hoti alegbegbe eye wo hoti popo elolo ekpe alegbegbe eye wo anyigba kata Africa anyigba kata alo tepe kene nebe ne kpo hotia alegbegbe benare obe gayo kata l'Africa enye towa meso gbe benare wa de wo lupo o ebe me lolo menye abe klosalo ene o edemi dogo honami cho angoda kpome vevesese pe kpome ela bena ye de ka honko yenye ameike je bena wa khefia nyape de kpokpo pe fia bena wa khe eye Yesu Kristo edemi cho pojo hoho angoda kpola Yesu demi leme fien siara yenye mon kpokpo na olo Yesu ade odoleme Yesu ado Yesu ana ofofo popo ado le pojo hoho ma ado dogo la me vevesese fuwa me pe pojo ma ado dogo le me eye ameyo gbe ma unu so kata to apefe ala ola ide joma fo me pipi wi enyilia de wonye de ne do to nyesia ola anyene wo nuchifafa ano abe tosisi ene eye wo jojo nyenye ano abe puchocho ene nele doto apetola eye ne globena nous vont peu moi et pour la maison il est veve seseme nous vont peu moi et pour la maison il est pojome didada peu moi et pour la maison il est anigbanji pe pojo gbakle mafo pe pojome nous vont non nous vont wo pe agbea et pour la maison il est jo mafome et na fia mafome le jo mafome didala o pe mode et pour la maison il est jo mafome ye eye eglobena ao ne de wonye de mie doto nyeseola anye ne wonu tifafa ano abe tosisi ene eye wo jojo nyenye ano abe puchocho ene eye mawu penu tifafa adofia cho mavomele wo jimele Yesu Kristo penkome mie vado dope evelia azon mo nyape akpa velia yenye ma ufon pe jode yike akplo so ide jime totrome bena wa kplo so gede chochoke pe kakade jime yenye Amerika pe yike atem adefuwa me afevese si adale agbome ebe vala va madeo manami kpode nwade mi kwa eyike nenye devi zako necho elan lezeme eye necho denume neledu eye mama gede kwa mezrika eye de eno elato labe o nukenye siola agbenyemo o nyemenya kpo gbede benare evi nyonu eye nele dula lebe mama o to nyemejo mama nyemewenyo eye ne mama kule mama le favi yeko
nega de asisi ameke nega so elan bubu elebe oh mama oh me de kuku comme se semele nu mancho ela bena eno ele favi le manchi eye eno eti blanume le wonu onanchi eye le yepe nkume se ka ne gbad le nu ma wom ne le wo nouvon de ne le nouvon wo ma ne chop vese se blanulele so gere ma upe jime eye ne le wo nouvon a Yesu Kristo iko klele akiso ganchi Yesu ike ku le miata ne mie wo le nouvon wo mla mie gale kele atianti de ko la be mie gale kele atianti ke eye wo le vevesem eye wo ti blanume le wo nouvon ike wom ne leta le agbe ike nom ne leta ame beble ike blem ne le amo blem a hasi wo matre wo a hachununu a hanono a gbekuyoyo adita mayoyo enumo kata edona blanu apeto apeji ne le vai sodo ko sa ijrana secto eye ne sodo ko so na komama o eye vivi mesubo o ne so blanu lele so de maupe ejime eye ne sodo ko so vai de abosampe nu bablame eye ne mau kpo ne le nu ma womla mau se na bebe alegbegbe eye mau va do gbo ele gblo no benari me do nyi mo nya kakala do de olo me do subola nya do dawo benari wa kplo adogocho nu fame eye mau nya kakala mau nya gbefa de la ele de gbefa mau penya eye wo gblo be apeto agblo be mi trole mi ape jime eye wo ntone konu kaka ne be ele jibe ma tro jime me be jime to tro mo re eye nenyi be ne troyi ye le gototo awu nouveau eye bevu hama yike ma wu gblo no benade ema enye futata yike ne wo de jipontia ne jole bobo alo ne semonya kaka sevo kwa ne gato de bevu hama mea ema menye jime totro ne ele no be na tro jime totro ayenye bedi na do jesi nouveau eku yike le nouveau me na do jesi nu gbegble yike ne wape mechonu eye na trocho eyome ele bena numa na do blanyi lele wojime na sefefe le nu gbegble yike ne wanchi eye na trole eyome eye na sefefe le nchi eye ejio na sefefe le nu gbegble yike ne wanchi eye na gbegble o apeto o ame adafato emenye nu gbegble ma yike mo wa enu von yike mo wa me sefefele nti nye mesusu benade matem awo nu made nu chiwo eye woji agban le nu von ke ne wonchi eye na sokata agblede mo pe asime na so ko gblede mo pe asime Korinto to pe agbale gbanto eglobe mau me pe veve sesela eklona me gena de jime totro me menyi benade mau me pe enu koko anonu kom eye menya nouveau pe mechono nouveau ike mo wa pe mechono eye me va obenya kwasiji me kwasiji menya be onye mawulu evo check me check ma meji me totro e mo de mawu me pe veve sesia ekplo na me so ina de ji me totro me kike akplo gede hoho me na se veve le manchi voa ke hia me pe veve blanu le lia ne efu obu na sefefe na ti blanume abena la jibe tension a hono zirika eye matema ga dunu magatema no eye na jibe ya wuye dokui emanye hihia me pe fefesese nanyibe lebe leke magano agbe azon jijo me gale menyo vivesese me galio jijo popo me galio nanyibe efu gble na wa na sefefe abe leke funya agero eye hihia me pe fefesese eye azon ne kpo wo luvo eye ne le nu kom ne kpo mawu pe lolo eye ne le arenu kom eye ne bu mawu pe kachacha ele ne le nu kom ne bu olufwa eye ne le nu kom eye amemanyanu ewu yike bu na wa ye jova pe na owu olufwa pe bubua
efu ike gble na wa ye jova lolo sowu mavo pe luvo wa ike tro ne le veve sem bena anyigbaji pe na de bu na ya ele bena veve se so na ga deji sowu ela bena ne bu wo kachacha wo de ka wo gbakple mawu eya nuti wo gblo bena mawu me pe veve se ya ekplo na me so na de jime totro me he na hoho popo kake hihia me pe blanulelia me eye na trok bova apeto agbo eye na gbobe apeto esia enye mejibe nyemejibe makuchi nuvo nyeme o nyema yi de jo mavo me o eya nuchi me va gbo o ma wu po nu blanu nam apeto akpo nu blanu na le Yesu pen come kake nanyi be no ele kpo eye ne le dula ela ike ne fia le duiro ye no le kpo ko ale se veve le gade asisi ameke gbale soeke gale soeke ye no ma so kuku dede wa bena nouvevie onye wom nelo ebe o ma uchekem enu ike me wo a menyo nyi me do la we o enu me ve wo a nyi me jebe ma we o ma uchekem eyi sole me aye pavo ko a enu ne wo tututu a ne ga troyi ye ne ga bele ne pe tututu ma o ma ula kpo kaka be me ya ele pe yi ti gblem ele le yepe yi ti gblem eye nava ayi ma open kume abe ma uchekem emegbe na gatro abe chodo ko po de nouveau mame eye no le fefe semle wope nouveau nchi no gatro ya ne njime totro fa ne seveve le nouveau ntia ne le troya na be na maga wo nouveau ma kpo o ye ma wo akpo nu blanu na o minami akpo petrope agbalevelia taton petrope agbalevelia taton pupui asie kelia eglobena menye de apetola le wo mble ule yepe nu gbedodo jiwo wome obe Kristo trogbona obena de hihia yina yepe nu bena hihia ayide jomavome eye hihia jipo ye gbona apeto me de oble ule yepe nu gbedodo jiwo wome abe alesi amiado buine ble wowola ene o hafi egbo jidi blewu esi menlo bena amerike na chron o ne Kristo de wo vadinu e consider ke va yimeade leke wa no na mi ameyo mekpodiro ele note ebe mele note be de kakpi mane trochi me ebe mele note be na de tukpi mane trochi me mele note kwanu chuma mele note kwanyo numa ele note ele wo blewu Yesu mekpova le tawe ebe ma note eye zaya mea ma nemon pokpo bubude la ma ga nanyonu manyonu pokpo de ela bena menyi mele didimbe amerike na chron o be amerike na chron o ke bombe na mokata na trova jime totro gbo lanuti eye apetoa ele yo egbe ele globe na azon le mauvais vidodo me le nyate petoto me bakple dibli bome ele tono me dare dogo le nouveau me eye na va de lagbo fiensi ya ne le seyoyoma na doinchi le Yesu pen come amen minami akpo Luka taton pupu nyilia Luka taton pupu nyilia le Luka pe agbale taton azon micheku si o jejime totro azon micheku si o jejime totro bo de kakpi kepe nyaglon meno yike cholama ele etuele zia desizia me ele dui eye no agede kwa me ele globe nu kema le nume na o ye devia SVV eye echibla nume eye eso edelan le yepe nume eye elan pe vivi se ke le yepe nume enote vivi se ma zereka eye zereka mega kasi enubu boadeko eye wo globe oh mama eye aye konye zima mleto e me wo nu akpo mama me de kuku ponu blanu nam so ke me de kuku mama evem be me wo nu ya evem be na me geje tete kpo ya me nye maga we kpo gbero mama
ema enye dzimetɔtrɔ ƒe kutsetse ne le va aƒetɔ la gbɔ eye ne gblɔ be aƒetɔ o nu me wa eve ŋutɔ me va yi ge dze mɔ vɔ̃ɖia dzi me va yi wɔ nu gbegblẽ me yi ɖe teƒe ma le zã me la ye me va yi wɔ nu ma le teƒe ma le zã ma me me yi ɖe nu gɔme ma le vivitsi ɖe me eye me va yi wɔ aɖaʋanu ma le vivitsi ma me eye me wɔ nu gbegblẽ ma ame aɖeke ma kpɔe gbeɖe o gake menye be wò ya ne kpɔe ne nya nu yiwo katã me wɔ nyateƒemetɔ kpakple dzi blibo tso dzi nye blibo mea o Mawu metrɔ le me metrɔ ema enye bɔbɔe nyenye Mawu vɔvɔ̃ ƒe vevesese yi ke na se le dziwo me le nu yi ke ne wɔ ŋuti elabena eyi si me ye megasɔ mɔ ma ke oa emae le dze bena dzimetɔtrɔ ale tse ku ebe mi tse dzimetɔtrɔ azɔ mi tse ku siwo dze dzimetɔtrɔ eye mi gade asi gbɔgblɔ me le mia ɖokui me bena Abraham ye nye mia fofo o mia Abraham eyɔ nɔvi ma le dzomavɔ me ele gblɔ bena ɖe ebe vinye le gota ebe vinye ele yɔe be vinye vɔ ekpɔtɔ le dzoa me Abraham mate ma kpe ɖe ŋuti o ɖe Abraham mate ma ɖe togo o ɖe na ame ɖe yi kaka va yi ge dze dzo ma mea evɔ nɛ egbu gbidzigbidzi ebe Abraham mi gagblɔ be Abraham ye nye mia fofo o elabena mele gblɔ na mi bena Mawu atem anyɔ viwo atso kpe siawo me na Abraham nusẽ le Mawu si bena ame yiwo kpe dzi le wo si la atrɔ wo eye woazu Abraham ƒe vi ko bɔbɔ ɖokui ɖe anyi nusẽ le Mawu si bena ame yiwo kpe dzi dzimaxɔse ma le wo sia nusẽ le Mawu si bena wòana wo xɔse ƒe dzixɔse ƒe dzi nusẽ le Mawu si bena wòaɖe vi tso kpe mawo me bena evi dzaglã mawoa Mawu atrɔ woƒe nɔnɔme eye woakpɔ ɖeɖe eye woava Mawu gbɔ ne le va Mawu gbɔ ne gblɔ be o Mawu nye si mele di wo ɖeɖekpɔkpɔ mele di tso nye dzi blibo me mele di vavavava mele di nyateƒemetɔ eye metrɔ le nye nu vɔ̃ yo me nusẽ le Mawu si eye ele wɔ ge egbea ewo tutu yi ke le segbenya agbewo mea Mawu le wɔ ge Mawu aɖe wo atrɔ wo nyametsotso da le Satana yome eye nadze ɖe la yome eye nazu Kristo yome dzela nazu Kristo nusrɔ̃vi nazu Mawuvi eye Mawu le gblɔ be manɔ wo me eye wo hã nanɔ Mawua me mina miakpɔ kpukpui asiekelia le kpukpui asiekelia ke wotsɔ fia ɖo atiawo ƒe kedzi gɔ hã xoxo azɔ atsi si atsi si metsi aku nyuie o la atia metsi aku nyuie o la wolẽnɛ eye wotsɔe ne de adzo me atsi si atsi tsitsi nutsu nyɔnu ɖekakpui ɖetugbui bubume ati kɔkɔtɔ ati loloa ati xoxoa ele nu ƒom tso amegbetɔwo ŋuti ati si ati enu yi ke dona tso me ati si ati yi ke metse na ku nyuie o efia le atia ƒe kedzi vɔ ye woalẽ atsɔ ƒu gbe ɖe dzo me vɔ egbea Mawu le na wo mɔnukpɔkpɔ ele gblɔ be ne trɔ dzi me eye Mawu me ƒe vevesese Mawu me ƒe blanulele ma ge ɖe me o eye ne trɔ ɖe aƒetɔ la ŋuti gba kple wò dzi blibo kple wò luʋɔ blibo kple wò susu blibo fiesi ya yeƒe amenuveve agakpɔtɔ le gbesɔsɔ eye aƒetɔa atrɔ wò agbe eye aƒetɔa atrɔ wò nɔnɔme eye maganɔ abe ale ne le tsa ne gbeɖegbeɖewo le Yesu ƒe ŋkɔ me ne do ɣli le aƒea me be amen. Mina miakpɔ ɖoƒe tɔ̃lia azɔ nye le kpɔ emɔ yi ke wota na mi akplɔ sɔ yi ɖe lãmesẽ to xɔse dɔwɔtɔ me emɔtata yi ke akplɔ sɔ yi ɖe
lãmesẽ hayahaya to xɔse dɔwɔtɔ me aƒetɔa emɔ ɖewo li ɖe akplɔ yi ɖe vivitsi agano do ɖe dzi wo ŋutɔ ne le se le luʋɔwo me wo ŋutɔ ne le se emɔ ya yi ke dzi mele ye ene mele ya vivitsi gale do ɖe dzi aɖe fi ka mɔ ya kplɔm sɔ yi o eye Zedekia kplɔla ɖe va emɔfiala ɖe va bena ɖe wòafia wo mɔ ebe kpɔ ŋkɔ ɖa afɔku le ŋkɔa emɔ yi dzi ne lea ekplɔ yi ɖe afɔku me dzidalawo ƒe mɔa esese eye vevesese yi ɖe vevesese dzie eye ame yi ke gbenu le Mawu gbɔ ame yi dzo le Mawu gbɔ trɔ megbe do Mawu eye wodze vɔ̃ɖi ƒe mɔa dzia emɔ ma anɔ do vivitsi aganɔ do vivitsi eye afɔku ƒe mɔ ye eye azɔ emɔfiala ɖe va ɖo ebe trɔ o kpɔ kekeli ɖe ma ɖaa kekeli ma ŋkuviwo ne nɔ kekeli ma dzi Yesu Kristo ye nye xexea me ƒe kekeli eye ne trɔ le vivitsi ƒe mɔa dzi eye ne dze ŋkɔ Yesu Kristo ke nye kekeli Yesu ke nye aƒetɔa Yesu akplɔ ge ɖe Mawu ƒe amenuveve yi ke nana me ɖeɖekpɔkpɔ la me Yesu akplɔ sɔ ge ɖe Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ yi ke akplɔ ge ɖe hayahaya me Yesu Kristo akplɔ wo to emɔ yi ke fiana emɔ tata yi ke akplɔ yi ɖe dɔyɔyɔ me ebe egbeɖe eva ɖo gbɔ bena malé wo asi eye makplɔ wo to emɔ nyuietoa dzi eye makplɔ to mɔ nyuietoa dzi eye na ge ɖe dɔyɔyɔ me to xɔse dɔwɔtɔ me be aƒetɔa akplɔ wo aƒetɔa ata mɔ na wo Fiawo ƒe agbalẽ velia tatɔ̃ Naaman enye kesinɔtɔ ɖe enye ame bubu me ɖe ŋutɔ eye enunɔamesi le esi eye tɔtete le esi eye bubume gã ɖe wònye ena gaɖeɖe Syria eye ŋusẽ ƒe ame bubume ɖe wònye mina miakpɔ bubu ŋkɔ yawo katã nɔ esi gake la ewɔ ŋka edze anyidɔ le ŋtsi anyidɔlele le ŋtsi ema eva gblẽ nuwo katã la amea nye kesinɔtɔ amea ekpɔ hotsui ame gã ɖe amea bubume ɖe vɔ la enye nu vɔ la gake la enye ahasitɔ eye nyɔnuwo wole kpɔ nyɔnuawo wole kpɔe bena bubume ye ame gã ɖe vɔa eva yi gblẽ ame bubu ƒe srɔ̃ ame gã ye wònye eye vɔ la edze anyidɔ le ŋtsi enye nu vɔ la kaka va na esime ye amea ɖe ge ɖe emɔtata yi ke kplɔ sɔ yi ɖe etsilele ƒe dzɔsoƒea kekeli ke akplɔ wa egbɔna na wo le fiasi ya eye kekeli ma akplɔ wo ata mɔ na wo kaka sɔ yi ɖe ɖeɖekpɔkpɔ blibo me kaka sɔ yi ɖe dɔyɔyɔ blibo me kaka sɔ yi ɖe tsɔtsɔke blibo me eye le nuwua eva yi ɖe Mawu ƒe amea ƒe aƒe me eye nyagblɔɖila edo ame ɖo ɖe eye ame dɔdɔa ye ƒe nya sem ne le eye le kpukpui ewolia me egblɔ be eye Elisa dɔ ame ɖo ɖe ne woagblɔ nɛ be yi ɖale tsi zi adre le Yɔrdan me ekema wò ŋutigbalẽ aɖɔ ɖo eye wò ŋuti akɔ. Mina miakpɔ kpukpui ɖekelia tete Naaman bidzi hedzo gblɔ bena o Naaman bidzi ebe nuka o amegã menye o kesinɔtɔ menye o bubume menye nusẽtɔ menye enye ye enye amegã ye enye ye kpatse ye koa amegã gbogbo ya menye koa le do ame ɖo ɖam be ma yafika be ma Yɔrdan me mikpɔ amea ɖe kplɔe la fia mɔe bena ɖe afi ke wòate ŋu akpɔ ɖeɖea le afi ke wòate ŋu akpɔ vovokpɔkpɔ blibo tso nu vɔ̃ ƒe kɔsɔkɔsɔ me bena nàdo tso nekpɔa wo ŋutɔ ne dzesi agbe nenɔna le adzame wo ŋutɔ ne nya ɖika yi ke le dziwo le wo ŋutɔ agbe me fifi ɖe wokplɔ emɔfiala ɖe va na wo bena ɖe ame ma nakplɔ wo va Mawu gbɔ eye emɔa
de kape kwema bena natem adogo le jokpo jokoko mame na dogo le angoda kwa me eye ne glo mi po mo nya gbon la ya dala eye ele glo bene le yepe mo nya gboglo me eyo nya chima ebe ahasi wowo eyo ahasi matre wowo bo me yene le agota o me yene la medomo o mi kwa me ara eye ne de menye ahasi towa o ma yo ahasi wowo la medome wa ve ore ne menye matre wola wa o ma glo matre pe nya le hadome ye wa ve o eye e mama akplo so ide chotrome jo ma vope moema ne le mama dia aide na ide jo ma vome gake amegbeto abe na manene obe na man biji eye wo joina ebe para nya me susu ibe na para me nya me buibe de wale de wole totoke ava gbonye eye wa tede nunye ayo Yehowa yepe ma upe nko eye wa cho yepe asi alili de tepe onu eye wa yodo anyia hin fifia ebe nya me susu ibe na gblo na mbeleke nya me susu ibe mo nya gblo lare a dejipo na mle no ameye nya me su ebere na doji jo na miye nya me susu ibe nare na bo ha kple miye eye na wode kagba kple miye menyi be nu ike we ya na susu yolo menyi be we ado nu ike ajo eya ntie wo do amekplola do da bena kplola ma na kplo gede de popo me eye me do gbeda bena wo ta ma gbe ma upe de popo o eye na de ke ma webe na dojiku na dejiku le amekpokplo nti o mawu pe amekplola iko sofia wa ma dojiku do le Yesu pe nkome le pupu wi evelia me eglobe de Damasco tosisio amana plefafa menyowu Israel tosisio katan oa de nye malechi le wome eye nunye nako oa eye wo trojo ple jiku novi nye nuchu jiku de matem ade anyi do ale nuchi olo ne to jiku biji na made anyi do ale nchi o alo medede alo de klemidede wa made anyi do adale nchi o enu asonu do nunu aglobe tosisi ko le mi agbare menyo yo danto enu mo kata made anyi do adale nuchi o yepe docholo nyanya ya ameyo le na manchia wo nyanya ya mi kata mienye benare enu ike hia be na wodi yenye be na va Yesu Kristo gbo ano deklemide be na o nyamele church de mevo o nyame Jerusalem o nyame ve no Jordan mechivo o mele Jordan mechivo me wonuka enovi enya gbogbo mo yo gbom ne le ple jikuwa ma de nouveau pe anyi do adale nu ti o eye ma de nouveau pe fon bubu adale nu ti o apeto le fia o mo alo me do gbe dale to be na zo mo aji na va me do gbe dale to be na va o nu kantie ma do jiku o nu kantie na do jiku me le no mo ma ji etepe jiji me no mo ma je etepe jiji fi de kemele mo me va Yesu gbore Yesu nam nchifafa Yesu nam nuse bena mai manu agbeyeye eye enu ikenye nu nyetwa ye ma fiamele o eye anye nu gande na o benare na va gbanye na globe o fiam moi ye ma so fiam bena emu anyesi eye nele zoenjia na gbo dede aswasio de popo aswasio minami akpokuku wi etonlia le kuku wi etonlia me tete yepe dola o va egbo ponu pli globena mia fofo nenya glondila glonu sese ade na ola mawe oa ne de ga gbogbo de nya glondila bio ade de mawe wa ne de nu gande obia wa de mawe wa kaka wo glona obe daleti ne nu onako daleti ne nu onako nyama ko oglo nu ka te ma klo nu von yoda o
na de ko ne gbe Yesu pe vula ko nu ke atem a defend bubu nyajo na de ko ne gbe Yesu pe vula ko eye enui apetoa le doa medo da obene gblono benade Yesu pe voa atema le china o to nu von pe ayilele mame Yesu pe voa atem ade nu von pe fon bubu da le me o azo na va eye apetoa atweke o e wa klonu chi o enu manchi ame o le gblo benade o enu gblo nyagbon la le ade ebe na da le chiko enu onako le kukuwi enelia me tete wodi abu na tem anye dide ponu de na wo havio ikela khaudiala amede ikele pomo amede doji pone na tema doji pona mema ikele demegbe amema ikele apima ikele globe o nuka glomo le tutu ya nuka tutu glomo le ya doji pona mema de na de noa gomene benade enya ike glom nya glondila le ya yenye nu ike ma uglon le biblia me benade ne na tem akpodoyoyo na kpokoko na nuti va fa le wo susume le wo jime eye jijo aswasi obena nenye apetola tore enu ihia be na wore yenye be de na titre eye na dogo le nouveau ome eye na kho apeto Yesu Kristo jise eye Yesu acho de kpakpa gbagbo kho maso na o eye chochoke aswasi o eye wa tutu onuko atutu nko le ekupa gbale ame eye wa tonu ko o ade agbegbale ame eye nuko ano jime trolo to dome eye wo gome dedia maunya ike gome we anesi anaga tro de gome na amebubu eye ame ade la se gome eye ame ma acho epe agbeso na mau eye mau acho wo pe nuvon so ke wo eye mau ade wo pe lubo wo eye mau atro le mouvement diaji eye wa so monye to acho azon eye mau anglo wo pe nko de agbegbale amelejipo esi atutu ava melefinsia mebede la paix ma fima la le bon la fima ikenelia ava menao mebe atem ava menao bena vivichi pe momawa na gbenda le gbo vivichi pe nu semao na gbenda lo gbo enu mo yo kata ne chodu ki o so ve de me chande na chonu mo pugbe eye na gbo apeto me trojime eye me va gbo o eye apeto atro agbe o ken eye acheke o zame mebe ado le fiensia eye atro agbe o fiensia eye echo edoku so de ediabu eye wo ye mezigbosi andre eyi ewe le maupe amea pe nyalanu eye ye pe nu chigbalezu abenu tuvi jade pe nu chigbale ene eye enchiko eye enchi wonka ha enchiko mebe enchi wonka ha enchiko na emanu enchiko anyido ajo nouvon ameke o bufon fon bubu le ntia enchiko fiensia nchi o atem akọ le Yesu pe nkome Yesu pe voa alechina o Yesu pe voa aklonu chi o eye ne le dogo eye ne trome gbedo nouvon katam donc kweji lo elepe na se veve se detode na doji o mele nouvon ikene wanchi no me ikeme ne lele nouvon me sa na se veve lenchi eye na yide apeto agbagba ple jime totropeji chochoke aswasi o eye de popo aswasi o mau de ne senu iglom mau le na wa de na wo nu igloma peto ale no be na wa ne sogbebe ya we a ne le we a chochoke avana o hoho aswasi o mau pe amenu beve adagbo mefiesi ale Yesu be nkome nya bobota o eye mia nku nya bobota eye mia nku apeto azire kake a elon ame eye yepe nubla ni popo mauga le jipo ele yo ewo amega ewo amevi mau le yo benade plola mofian lade akplo so ide de popo me eye na gbobe o apeto vodadare ke manoeme me se wo gbe me dogo le vivichi ame me dogo le nouvon nyome
me dogo le agbenono vondi nyawo me me do le vivi me subo seketi ke me va denu me me do le me apeto egbea me tsodo kunye na o me dogo le nuvo nyo me dogo le agbevlo nyo me eye me va wo de kpakpo la me afisi afi kenelia tepesia tepe kenelia Maou pe nou blani kpokpo le yo. Maou pe dome totro mau pa menu va le yo. Fisi afike ne le akwa si oji. Maou ne ira o ya kaka. Maou ne ira o. E ne kwa si ja globe o apeto me va gbo. Kwa si ji na globe apeto nye ma de mo benade. Fien si ya na ton chinye. Ji me matro a. Gbede nye ma de mo be si ane jode chinye ne mo. Chochoke ya mele jim. De kpokpo ya e jim mele. Ko asiji ne le ko asiji ya na chitri eye tepe ne le a ne chitri la bena wonto le nyanu wom ne se gome ne se gome na se veve le nouveau onchi se veve la gbe ma ike ne no bolo pa gbe ya matre wo pa gbe ya se veve le nchi ne vo be ne wo nouveau de ma unchi be ne so ne dabi ma u pe jinchi et na globe apeto me tro le nouveau nyome nouveau yome wo eye me do veve sese na wojia ma u me tro chome kwa siji e na chitri e ne chitri a na mianku e ne mianku wa no susu enu yo ne wo a te pe ma ikene yi enu ma ikene ve wo gbegble ma ikene ve wo nu gbegble ma ikene ve wo enu ma ikene wo do blani ma u pe jia na gbe o ma u gbede nyi maga tepe mako ma u nyi maga wonu ma gbede o Yehowa me tro jime Yehowa me tro chekem ma u me va bede na de nyeluvo apeto me va benade nye ma kuchi nu vomo nye ma kuchi nu vomo ava ide zo mavo to ya nyi mayu Yehowa chekem blena ma u eye na bio ma u pe nu blani popo na bio ma u pe lolo me va be ma u pe nu blani popo ma u pe dome nyonyo na chekem eye na troji me va ji me totro nyate pe toro ji me totro va to e nu vondi yo ne wa na trocho yo me apeto ama gbe olo e be amesia me ke atrocho ye pe ji me eye wa yo ma u pe nkola ma u ahone ma u ade chochoke aswasio eye wa nglonu ko de agbegbale ame le jipo ma do gbeda le tawo azon asi wa ne no ji ne ma le tepe ke ne le chitre ne kwa si jia apeto meleji wo chochoke ma do gbeda le tawo fofo le Yesu pe nko tria kwa me akpe na wenye lolo pe mawu wenye nusen pe mawu wenye mawu apeto nyenye bena le yomi na jime totro eye esia ameyao o le defiant bena yo tro cho yo pe nouveau me yo le ji wo lolo wo nu blani popo paple wo dede popo apeto me do gbera be cho wo pe nouveau ke o le Yesu pe nkome eye me do gbera be alevia pevu iko kore anyi le ota ne le chinawo ne klo cho mako de siademe ne klo cho mpobubu de siademe fipila le Yesu pe nkome ameyo kata la pame ameyo kata le radio agbora ameyo kata le tepe vovovo eyo wo se wo nya le fiesia apeto me do gbera be ma u penu tifafa yike chochoke renavala ne suo si pipila le Yesu pe nkome eyo me do gbera be na tutu wo pe nko le fonbula wo pe agbale ame eye na nglo wo pe nko de dipo vi wo pe agbale ame eye na cho hoho pe jujo so de wo pe jo me de kale Yesu pe nkome akpe na wa peto la bena me nyebele do tomvo le Yesu pe nkome mi do gbedale amen maune yirao kaka maune yirao eye ke me mi do fifia
Yenyebe necho agbona apeto Yesu Christo eye ehia be wa potoro na o eye wa fia o mo fia la de na fia o mo akplo yide tepe yike apeto ajibe na va ele ba mede na kplo va bena motala wa na kpere nu chiwa ele ba fi ne le fifia motala wa ameke akplo ameke akpere nu chiwa ele be na nglonko kple ko imenelia ba kple kapomo jesiwa ngule alo na yo e na gbo be agbe maunya yo gbo fifia mese maunya ya eye me ko agbenye na Yesu eye me jibe Yesu na dufia da agbenye ji nko nya me aleke eye kapomo jesi nya ye aleke me le ko ya aleke me be na wa akpere nu chi o number na yo aye nye blase ke foton na de ko kple ne blaton vonyi allo blase ke va ve blaton va ve na de ko kple ade eleve vie nko wa tutu nko iko nyana nko vava ye na nglo ba kple phone number wa allo kapomo jesi wa address wa fi ne le ko mo atima kpo le bobu ya na nglo aso message a chodo de blase ke voton na de ko kple ne blaton vonyi afode de ine wo fifi amenyimbe fefe wo ba for the day oni o enu onye no wo mewe da binchi o mewe pastor vadovo kafuna mawu mebe de nelele segbe nye la pa ma fi ma na be jipo ne segbe o la mebe wa kafu mawu mo popo pe mle vava ame adele mo pom na de la fi ma egbe a nele mo pom na nukunu a nele mo pom na doyoyo a nele mo pom na gadede a nele mo pom na katutu a ava me na o nene ma tututu eye amen mamla ye mi agbloko a na dodo ki opo nele dodo ki opo a onto na kpo be nukunu a evado doyoyo a egede ye me kachuchu nu kokuchio pe ngenge eva mele pa gbe me mele kpo ore le jadi da se fiesi ala na kwa si de kaiji e na so velia ado do ki oji afi ke ku hia le na o kwa si de kaiji aso no fia fi ke dolele alia na kwa si de kaiji e na so asi velia so to dolele atutututu e ye nemie yo Yesu penko a nukunu de do la va me na o fofo le Yesu penko tria kwa me mokplo amesiame ke le radio agbo amesiame ke la fiame amesiame ke le kwanji o le voame mokplo kata va gbo fifila lekeke anya dika lekeke anye vevesesia lekeke anye fuwame lekeke anye dolele apeto kasi wonchi fifila yodo na o le Yesu penko me dolele sia dolele ike futua so de ope lame vodi pe nusen sia nusen ike le do wom le agbede me de nusen madalo opa gbe me fifi la le Yesu penko me abo sampe veve se dona me abo sampe fuwa me abo sampe dowo wo le tame le gbogbo me le luvo me ike le do wom wo gbogbo ma me dese no be dogo le Yesu penko me apeto me dogbera bena nusianu yikenye nu tete le wope nu chila me le wope nu chila pete pere kasi wonchi pipila eye na de nu tete mada le wope nu chila me le Yesu penko me dolele ike va chia me de pa gbe me abe to ene apeto be me dogbeda eye me ponu na toma be wo to ho dikeke adeke manome a hwese bena toma hojo la gbome wo kanse pe to ho le Yesu penko me ji me via me pe
dɔlele ayiku pe dɔlele dzɔfito pe dɔlele me be dogo le Yesu pe ŋkɔme nuku tsitsi nuku gbaname ma me de sena wo be nuku gbaname dogo le Yesu pe ŋkɔme aƒetɔ ka asi wo pe nukuviwo ŋtsi eye nana wo nukpɔkpɔ na be ame yiwo pe ŋku gba la ŋkuvi ne ʋu na wo eye nukuvi enu tsɔ nukuvi dzi ma klɔ nu ma dzo le Yesu pe ŋkɔme ame yiwo to ku na wo eye wonye aɖetututɔwo aƒetɔa tsɔ enu sese pe nukunua va na wo pipila eye wo nuƒoƒo pe nukunua aƒetɔa tsɔe na wo pipila aƒetɔ me do gbe ɖa bena ame yiwo aɖuɖɔ vivi pe dɔlele le wo ŋtsi woanɔ aɖuɖɔɖɔ kpikpikpikpi aƒetɔ me do gbe ɖa be dɔlele ma ewu enu azɔ ne xɔ dɔyɔyɔ le Yesu be ŋkɔme eʋu sisi dɔ eʋu do le ame ŋtsi eʋu anɔ dodom ŋkeke geɖewo me be ʋu ma ne tso pipila le Yesu be ŋkɔme tsaƒetsaƒe ve ame xɔ dɔyɔyɔ kplibɔ pe dɔlele xɔ dɔyɔyɔ eƒu yiwo ŋe eƒu ma ne tsa le Yesu be ŋkɔme aƒetɔ ame sia ame le teƒe sia teƒe le afi sia afi ka sia ame ŋtsi eye nana enu yi dzi ma ame sia ame lea tsɔe na wo ɖeka eye aƒetɔ mie do gbe ɖa bena yi ke mie le yɔ Yesu pe ŋkɔ yi ke ƒo nukɔwo katã ta nukɔ ma hena nukunu dɔyɔyɔ vana le teƒe sia teƒe pipila le Yesu pe ŋkɔme aƒetɔ akpe na wo bena le ɖo kpe dzi le Yesu pe ŋkɔme mie do gbe ɖa le eva me na wo eva me vɔ aƒetɔ la wɔe esu asi o do ɖokuiwo kpɔ esu asi o le afi ke ne lia nukunua su asi o Mawu wɔe na wo asikpe le be ya ƒo hã ƒo asikpea tututu la ƒo asikpea ne ɖi toto asikpea ne ɖi nyuie asikpea ƒoe ƒo asikpea dzidzi ɖe Don't sit down here quietness. What I know about the pastor, once he prayed, heaven will answer. I know that, and you know that. Quietness. Just check yourself now.